Good evening, ma'am. Mutaram Nosari. Notice director Nasim Yang with the Mutaputun Laxay topic say first violence between Naga and Kuki in Senapati Havani, Hausi Kuki, Manipurda, Leptana, Kuki, Iran Kayamur, Torok Labamatun, the Tampaki from Sing the Kara and Takrabaso, singing from Sing the Diam, Tamtitam Tinami Hapamayam, Todom Amatok about Matunda, singing from Sing the Suk, Tankak Naina, Iran, say a Sumakto film, the lady, Hosisu, Kungarang, the Tokiba Kogi. Kuki village amadi Naga village singda yum mai thanaba amadi nongmai kapna won singba thodok sing thokiba maduda CRPF personnel sing sokuna singba thodok myam thokre sigumba Manipurda ingtappa santi furuk nanaba lengak amadi maigai kaya dagi lairiba Manipur kundamina be furuk sing maraktage amaga maga nungsi sanana ba lambi romda wari sanana bagi jangsi leba khongjang sing Manipurda hojik Santi Langana Honoriba Kaya, Sida Apan Mapina, Mio Kara, Later Bra, I was also Wangam Oiba Sigumba, Mayamsi, Yangaragasi, topics if Uzarapani, Nasi Tamjaba topics the Canana with a muta, could study the links in PANELIST, Mayam was attacked with Tanzada Rose again. I get Nakan links in Beriba, Mingon Panjaba was up. HEMCHANDRA SALAM, editor ICHEL Express was up to Ramosari, Dugani students in Beriba, Johnson ELANGBAM, politician was up to Ramosari, Duga, Home Sumputrings in Beriba, was RK Paul CHAWANG. Social activist was up to Ramosari. Han Masi was a HEMCHANDRA last year. Hosic lady film city was a city Tamjari topic city of Manipur Sida Kogi, 2023 May 30, Lepolate and Iran, Matotum, Pano, Totum, Tokra Matunda, Kogi singing, Tampakim from Sing the Krakazik and Tabaki film later was so singing from Sing the Yam Tamtim people me had Mam Tokra Matunda Kogi. Anova Iran Amoina Kogi, Nagamsum Kuki, Marakta. Kuki, Iran say my take cookie or Rambadagi Naga Kuki, Rom the Sakra Matum, the Tamtitam Tiba Todo Man talk with. I do not sing if no Nagarang say a Mukogi, Nagagi Biles, Amadi Kuki, Biles, the Payum sing, May Taba, Matino make up no sing Todo Man talk. Where they film to come in there? Oh, Missy Hanagi, violence to gi Muddy Ling of Haitare. I don't correlated or about the issue of Lovia. Yes. And we tell you, Masung Kuki, Marakta, we talk of Iran do, Bab Tanadava, Natraga, soy with the game, talk of Iran and Madi Oidre. Yes. Madam Miam, not sure, don't Hanaraba, Kankanaraba from Makani, pre plan Tauraba, but with them the same sorrow, Matunda Sataba, Adumba, Lala Makani and Haitare. Madugi Matung Sida Hajik Kitang Kitang Ingdaba Male, Tampatati. Adu Masimak Sapsana Akogi Tangdu Letaba, Yumdo Hanjela Ra, Habidumaki Oidri. Masi Akoizu Adum Kogi periphery area, the Leriba, Kogi Village, Sea, Adum Hajukudum Kuntak Lanchirigo, Mapam Kogi particular Mapam Rada, the Hanjin Hanba Mikara, Sangilaga, Mukunda, Bagi of Amadil Lady, Adu Paksana, Hanugumna, Lanjin, Narapaching to Hanjin Laga, Tang in the Chipna labor, have the Mudi Uidribaco. Masina, Takli Badi, Hajukshu, Tampaki. Area singer Tainawa, Mite Musum Kuki, Marak the label, Unkanabasi, how should Loidri have a name. I did Loidi Hanan, Lorgadi,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDP ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯌꯥꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ 나가 아무슨 쿠키기 머럭다수 짬만나봐 하이따래 시기 애택시 아도 마탕 자타락박이 모험 레래 얌나 시스템매틱 오이바 하이따래 얌 시스템매틱 오이나 시기 란지 자타부동 놓이요 자이 거기 소이버득이 사타바 나타보고 얌 시스템매틱 나이나 마시나 시기 에리아 스와시다 애택시 자타보고 aduga mathang dana se to ba kaina plan yamna ningthi jana semaga chathaba man ba haidare adugumba phiyom amka adum ui aduga hana tampak tu oigi badongna khoigi jingi area da su sigi lan se hana sem sau bo wat pagi mami bu adum khoigi naga people singi mark tu dum ui ko tampak ta su agoin ugi baduni somda suppose kautruk to nongbai kape somda kautruk to nongbai kape na machine ngak thok na ba hek to hupsan ba al somda lai ngai sida amuka somda awang lom to kape makha da kape sugnu da kape tong law da kape sigi system je ko amadong hong kap sigi system sumaina hojik sisu jingi area sing da su khogi naga gi khul sing da attack sataba haigadra adagi makoi unkhatnari ba ni sigi marakta thokpa irang se masi ju yam systematic oin ui amada loiraga amadong towa amada loiraga amadong towa masiga tampak te mitai singna oigiba pibam adumakko sagi singi area sing da su khogi naga people singi marakta soida irang ama thokle ko sida irang ama thokle masi ngak thokna bena ko chena ba adai da sangjilu ba adu mu emdar atopa another village amada amko landa bagi mo ngamba masi ju ui ko smai ju sigi khogi step by step ta pajana khogi sem saraga sathabagi mami do adum ui aduda hanagi smaina mi tampakta taugiba adumaina sigi phimsi khogi naga singi sininaw sing da su ngak thokna ba hono ba makhoi da su myanmar ma ta da ba phimam am leirabra haibigi chingna ba do khoi da lei haidare madu maksu oiram da basu yai aduga sida unkhatnari ba ani sigi marakta ajukse wari chana raga luchin bagi ofam su khoi ji baki boina di udri gamengi maikai dagi irang se phare phari phatte yam haide ko yam phare ingare highway singda khoi hanagumna bus service hore adagi ngasi su irang leiraga su adum bus service adum hawi chatli na adum hai adum mazina kayam farino haibisi khoi bhapta de khoi khoi mathak ta salam bata hena expensive oiba adumadi makha da chalaga budi kitang hantha hale adum masisida kadai bawba secure oirabage haibisi ne yam luri chidi adun somda irang do nongmai kapnaraga mi sinaraga yummai thanari ngai charak to the bus to jata yati haibigi intention madong no bus to security na khoi but tight security da purga chakki badu adu kadai baw chumno oise khoi hai ngamdre ado madugi mohta hariba furup sing sigi marakta hajuk dariba miss trust sing se hanjin hanana ba somda yamna mieng oina janganing haitare bus khoi chalan madu nataba ada sigi sim thajana ba se hanjin hande targadi bus se security na nga ga sum chalalaga sahi kya chalan ya doino bus tha kya chalan ya doino ba adu madu adum nga satkani ha jimudi othokta ba wane ba aduna masi othok hannabagi damakta di haiba khogi wakhal ji tinadri ba unkhanari ba phurup sing sing marak phajana wari sanma hanba adagi wari sananabagi platform semba haitare maduma mathok tai na khalli aduda wari sanaba haibsida nakal lamdana nongmai se free da pahalaga sum lehalaga nongmai paida baduga nongmai paibaduga wari sanoi si yagadra haibsine masi masu yamna nai ningai uiri ba ada somdana nongmai se manipur gi akhoi sigi tampak sigi oina di nongmai se ayamba loim phagat khrene lobi yare aduga hajuk siu phagat pasi namit kudingi phari lepte ko masigi marak si sida somdana khoi suspension of operation lei hadana movement se free da towa nongmai pai man ba pai raga chatpada yingsin binaba leitaba haitare siguma phimom da leire ado nongmai do pai raga chatlabani na adu sugi muthakta ngasagi
ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯀꯗꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯇ ꯂꯥꯏꯆꯨꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯣꯏꯊꯥꯠ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯏꯔꯥꯡꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯦꯝꯗꯤ ꯅꯦꯝꯃꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯁꯤꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯁꯨ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯁꯨꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯗꯣ CRPF ꯑꯃꯁꯨꯡ BSFꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ UPFꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯃꯝꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯏꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯤꯇꯤꯖꯝꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯗꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥই ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥই ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕꯗꯨꯃ ꯆꯪꯉꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯥꯎꯜꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ Music ngarang lahan Iran tokpasi yam surprise wi haibidi music akoi si government si kanna santi langningai honabra ra khallaga muga hena si Iran si henjil laga lai re ngarang tapau cookies tapau naga the Iran tokpasi akoi music sing na ground assessment the hairidi su the sign tauba insurgents cookies na muga si lan tholai ba moina haubne ba hujik ngarang report akoina yeng basi da 240 si da moina nungmai kape nungmai 3 shots kape da mai thai si mai yum mai chak ba su moi gi ningthau gi yum manak ni aduga moga kra lan toraga 9 ml da yum ani chak ba naga ku yum adu su cookies ni moi taubne ba haibdi adu jaga si da CRPF की कैंप अनि लई दो पुलिस की कैंप से लई मोइसी 24/7 ड्यूटी तौर लईबा सिमरा मुरिदी कुकी सिंह ना लंका दो इसनो कॉन्सेप्ट कुलदा अमुग ngरang lahan शांति लाकेरा का मुग अकोइ कन्न नायरा लायरा मुग दुदा मोइना सि इरांग से मुग थोहान बसे अकोइ नागा सिंह सिदि उजिक अकोइ सेनापति हेडक्वार्टर दे गेट द यावग्रे अत्ताप सुनाते मोइसी मोइना प्रोवोक तावे irritate tawa do ka trigger tawa lere adu si uzik situation jing bisi de si so han ta tar roi akoi ki government sina political will laurga asi irang bosi once and for all peace restore tawgane ready moi strong decision lob dare na dedi akoi ki peace restore tawninga krisu lag roi uji an khan bisi akoi ki political leadership politics sana manjuna akoi innocent life si dom insurgency na cookie gi narcotic insurgency na tum kapla lere adu gi ma da one sided akoi maitai sing naga sing di peace pame na kanna justice bu demand taw lere adu cookie sing na moi kolai pipe missing na
Suga agreement bu violate ground rule violate tawraga moigi designation camp 14 camps government of India na accept tawba state government accept tawba duga moina 3 parties when accept tawba adugi jaga da moina mupungpa na ground rules to accept tawra leridi si biraj thoroiba si out of the 14 designated camp gi mapan da chalaga moi life innocent life si bu adum hat la adugi ma moi ground rules si violate tawa have si mi miam 17 sing mi miam khange bako adugi maram da aina haining badi akoi Honorable CM Kemchan Nasu within the time span of August 12, 2026, 15 days pirami weapons bu return tau haina respective moi kendra embracing bo hire thami noi asi matam 15 days ki makhada noi weapons to surrender tau haina dubu public singdi moi da numai laiba self defense gi smak da dum tham lamba license ga yoba du return to bi ai illegal su yaw bi ai dubu main root cause of the conflict haibitare ujik akoi innocent life May 13 digi lauraga ujik 14th of August da muga lanka da hadba si miyam innocent life naga singsi it's because of the illegal weapons possessed by the Kuki terrorist so akoi honorable CM go home minister si you have to target on the illegal possession of the weapons by the narcotic terrorists of Kukis and not just make an announcement of returning the weapons from the public, yes. Either from the valley as Infal Valley or from the hills of Nagas. Say thamni. Yam baza wa kuni hojik leiba film sida lengang nai hamna mating leiba thodang amon lokhat pa tangai fada habani makhata ju johnson da lakse go hojik si koi May 3rd 2023 gi Manipur da tholipa irang si कोई तंबागी मफम सिंह ने तो मुतब्थरे अदोबो सिंगी मफम सिंह दा सुमक लेप्तना थोकपसिना मणिपुर दा शांति लाको पामदबा कांगबु अम लैरब्रा हाइब लेंगा के माइकै दगिसु हाइ के वाफम अदुगा मसि माइकै के आदगी सुम कनागुम्बा शांति पामदबा कांगबु अम लैरब्रा हाइब हंगसिनि कमाय येंबे तुम सिंह दा थोलिबा थोदोक सिंह सि यें स्टेटमेंट से मंगांगचा इरेलेवेंट ओरे दा उचुति को माइ कर्म कॉन्टेक्स्ट हाइ न कोई खांगदे मा मथन द ज्ञान ता जरोंगनि अकोई दे खांगद्रे हाइतारे हेदि हंजन हंजन हाइरे इक्लेरे हाइरेगदि होसिबाउद लैरबने हाइबेगी लैरे हाइबेगी पोडम लैरे हाइतारेगदि फारो कोलो तोबिरो नदरगर हु आर द क्राइम सी कोइगी परपेट्रेट तो होलिसि मोइसि कनानो हाइबेसि आइडेंटिफाई तोबो ngambodोगी फिबम द लैरगदि और सेम हंजन हंजन डायलॉग हंजन बिसे कइदो मोइ खुसु खांगद्रे हाइदि कनागी कनाना तो होलिनो हाइबेसे community ani gi barak tene uji thoi se who are those culprits national highway de irang to isi karano national highway de irang to isi karano nahan kangpu pi de chala kana cm ne yanagi ba kangbu du ga yanar matung da ai koi chalu matam da sape yadri na volunteers me am na thilan thindo rakhi bodo ado ikai ni ngai ne keno government ge setback na tro ngang thoki ba wa du ga adu gi jaban du nga kusu ngamde Howsik honorable CM statement is irrelevant already. Hanjan high rehaba. Sigi fallout chikai no high bisi koisu khang drepako. Aduna karma context the high no high bisi pinpoint toro kuki khulai pa group sing to uni na praja me so kuina high re. Howsi fago koi madugi shanti hanjan na shanti hanjan bo khongsang che partial method to wiaroi. Impartial comprehensive foi gado mi noi na inclusive foi gado ni akoi mayam na haijeri besini kuki ga mu unaraga naga ga mu unaraga kuki ga mu kari gum khara mu yana thokpa horen UNC akoi sidegi ministerial teams deputy CM yaw chalaga senapati da amu wari khara sanaro ga madu gi fallout to positive oiba ngam de haba still the akoi gi fight continues natar ka koi irang se dum continue to rele haba aduna swai da akoi gi state sarkar gi wisdom je karai da focus to de gi haiba sidai sida lakpam tho bane ba hujikti madu gi sigi lamentation to gi matam natre haitare ko sengna hajara bada yam important already kai no hai matam da akoi na haira ga restoration of peace is through koi gi forceful kai no amada arrangement amada stage manage to ga to su yaro ba free movement yaba haitare gi aina gari ama thoraga ai Guwahati chaluge natraga ai gi thab amagi damak ta bus ama ta pick up to ga chat any moment akoi chat pa yaba du ne haba akoi Manipur da hujik tawri sidi
कोई नहान सरकार ना बस थारे नहाए अदो हेवी सिक्योरिटी माई प्रूफ मयाम लेर कांदा चटपनी दना को अदुना मधुमक ना हेक्ट रेस्टोरेशन ऑफ पीस ना मधुना हेक्ट कंक्लूसिव रिमार्क अमा जम तौसन बदुदी लान गदो गो फिबे म लई हबा अदुना पीस हाइबसी कर माइन तौदुनो हाइबसी के कोई मणिपुर दा कोई तोंगान तोंगान एंगल लगी माई बागी ओइबा सबमिशन मयाम लई खरा अमना हाई अखोई की खुलाई फागल कांदा अखोई शांति हलक ngमगने ना among so many MLAs हाई हाई ताजबदा हारिबे MLA सिंग दो हाई खुलाई मसिंग फागत पर सुरा कांदा सु पीस लेबम थोए ने खंजे बको अदुदी मोय ने सु दुम मतम दुदा अदुम हाई तारे को मनुंग ओइबा क्रक्स ऑफ द मैटर दु अखोइना मदु एड्रेस तौदना मदुदा अखोइगी यूनानिमिटी अम पोरक्तना कमाइन तौदना अखोइना पीस हंजले हाइदुनो हाइगी सेटिंग ना याब नते सिक्योरिटी सेटिंग तौरगा तौ याबसु नते हेबा मयाम न पामिबे पीस असिदी हानेगी पीस तुनेबा नत्रो अदुना अखोइगी गवर्नमेंट दा अखोइना हाइजरिंग हंजन जने हाइजरिस अखोइना मयाम से ऑन बोर्ड पोरक्चे हाइदरगदी कंडीसिव एटमॉस्फेयर हम सेटअप तौसेबा कंडूसिव एटमॉस्फेयर सेटअप तौसे नहान अखोई लैंगमई नागा की मतंग मंगोंद डायरेक्टली इनसाइड तौबी वा नतेको मंगोंद हेक्ते अखोई मामरन लेले हाइबे नते हुजिक करिगुंबा इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हम तौचा हाइ तरगदे लेलोन वाइफे की नेमचा किबजेन से नहान मोरल रिस्पांसिबिलिटी लो का नमा स्टेप डाउन तो बुंथोएना हुजिटी टू लेट कर करी की दमक तो नोबा मान हुजि बॉक्स स्टेप डाउन तो सरकार ने एक्शन हम तो लौदे वेयर इज द विजडम ऑफ दिस बीजेपी लेड गवर्नमेंट संबित पात्र तो काय चखरगे कोई हंगनिंगे बको याम इंपोर्टेंट मासु पर्सन अमने कोऑर्डिनेटर औजिक्ति ngरang lang ngasi dai national media da dimang gi national gi matang da supportive kaino ma legin kaino taw ngang ba khot mayam tai ko anyway manipur gi 3 years aduga 6 month hela ba issue se koi india gi issue na tabra se manipur gi national koi gi manipur gi state gi interest se india gi national interest da effect to dri koi di madu it's not an issue adugi phibam da leirabra koi se highway gi port se lai haba swai se se aikoi gi political thinker hai ta record adi political class da lai myam se swai da focus to bi oba kendra da di ai yam kan kan ngang ba to video kai ga we vocal da ta ba phang dre ko kari kari bu ngang na kai ko hai dan to ina koi su tajen ning mane du bu lai ba ti bai da phang gi dre hai ta ko anyway hojik faw da hojik aikoi no hojik to go se escalation of violence if this continues adu tarar gi government gi huji adopt tor policy si pura totally masi fail ore haibasi ma dum ta bane aregi akoi honorable cm na magi onna se kana gumba mi khara leire haibasi akoi gi hajiki context di national highway imphal sekmai dagina akoi gi hajiki kangpukpi gi belt chi khakta ne beirang huji baroina kuki baroina tariba akoi gi one community tariba sing kuki noina ba kone branded to we are there are some elements within the akoi gi kuki community ko masi illegal immigrant bu oidora drug cartel bu oidora mafia bu oidora moidi ngasai gi sigum bagi peace meal ma workout tor pasi masi sabotage tauba honorable cm na high je bai wane chinde hore thabak oina dum tawraga leire aduna kana no highway sing na highbam change ba moi mathak da koi action tawbam change ba adu taragadi once hajiki maruiba ngasai gi unc na hojiba waksang taruk laudri banana madu gi conducive atmosphere ma koi sharaf taw sai di nemcha ki sense temporarily should be relieved from his ministership malok to pom thoe adu taragadi wari sana bagi kai on board da koi lakpado ne ba yagani ne khalle ba ko but still hoji faw taw de adagi amana karino hai matam da aikoi gi wari sana ra pung matam sida su aikoi gi ama first and foremost aikoi gi agenda ama set tawr pudi yaroi ba sumain tawdana manipur manung gi machet makai gi wafam da aikoi gi manipur sarkar na madu accept tawr kanda natraga madu akoi wari sana ba gi shanti hanjan ba gi haibe agenda da hapasu yabasu natte heba adu immediately aikoi na tawgoda busiri kaino haitara ga di maroi ba aikoi gi mihat pasing perpetrator sing adu puthok se haire ga di aikoi noina ba phamina bam change ba phamina na ba masigi facilitator si sarkar sin oigun to ne ba sarkar gi machinery sina office na masu instrument oigun to ne ba adu tara ga di cso or elected leaders or from among akoi gi community sing leaders sing gi phamna na ba gi madu gi formulation ama hojik te gi hauba yara ba ne ba but adu gi porto tarak na ba gi tamak ta sarkar na su positive steps khara logum change ba मधुगी नंबर 1 स्टेप से नेमचा के जेन से मा लथोपति चुम्मे है बा
HEMCHA caption se ma temporary lo thok piro maram di investigation NIA na su leira bani NIA na free hand thara ge investigation to bu yana na ba lo gi masa gi procedure su lei ko kari gumba influencer amana madu kai gumba case to go relate otar ge ma du man pai ri ba form du gi ma lo thok ko ne ba haib se ain gi oi ba masa gi kai no ma doctor ni nam lei je hai tare ko aduna atwai do dum yenga ga adum to bu yara ba hai je ba tare ko aduna swai se da government na positively act to dra ga di chinda santi akoina santi hanjan ba pame natraga hek madu escalate to kana kana gumbon da madu gi squarely blame to ro leibu dunati sarkar gi policy oi fiti yaro eba aduna adugi mathakta housik se si amarom da si one issue ni hoji koi gi boil to ro issue amo so mulai hoji namfu da manipur da census to go yaro hai dana sorok thok tuna imai bel mayam ama handaki method ki lan ki matung da another koi da portal mama mu pisal laga lai ri bane ngasi fau de clear cut statement ama koi lenga ki oina lo ngam dri bani ching da enumeration census ki makha chatha ba ngasi di koi kaino gi maringi uparaf ki kamuna thing bagi ma video viral lama social media thole aduna haibati masishu akoi yam line tayang to bu yaroi mayam na hairi sisu 2001 da adugumba oive yaroi da ba erroneous data amar yumfam warakan census 2011 da madu carry forward to gi bado madu gi repentance to akoi ngasi faulu nongai ta ba leiri bane ba madu yaning da bagi damak ta supreme court ta case ma pending to ro ju leiri bane ba sub division mapan nevision sing entire region covered away have manipur lengang na khangbi gadong ne ba out of this only 3 katane ba supreme court na pirai ba my rise adu su cluff to re ba somewhere around 39% ne ba adu ko ni yaning da bra consent lo bra lo da bra namfu do to ju ya na te ba adu na hojik tawgudori ba thabok sidi karino hai matam da laingak sina chalakpa matam da yam superficially chapedi yara roi ba kitang realistic point of view to da akoi gi basis sama yawra kanda सरकार से मूव आउट अखोई चंगन बम चंग है मैम से पूबम चंग है अदुना मल्टी अखोई कइनो इशू से ला कान से अमना अमगी ngसागी डॉक्ट्रिन ऑफ अखोई करेहनी अखोई ओवरलैपिंग अम ला कान मसा मतन मतंग तलगा तंधगनि हाइबा मदुगी थ्योरी दुदी यारा रो है अदुनिदा अदुना लुरैब मतंदी हाइरिबा वाफम सिंग असे मणिपुर की कंसर्न गाटनेबा मणिपुर से फ्रैगमेंट तौगदबदगी मणिपुर से अखोई मतुक अहुम थोकना कायबदौना लेबदगी अरेगे दु मथक्ता मु मितो मियान चासिंगना लांदारकलिबा ngasi अखोई political helm da moina changsen gi badai ngasi si phibam si yauri baneba yam lura ibadi lengak sina hairiba group sing ngasi mathakta ngasi minna uba tangible step ama action number lo ngamuktra baneba aduna swais dai sida praja gi penda ba leibani na adum sarkar gi mathakta ngangmam thokpane haba ngang ko matam sarkar su sawya de madugi criticism gi room ma sarkar su leigidori madu su policy matter amane haije batare ko aduna miyam na pamiba awareness akoi gi keno di sarkar dagi action ni pamis action je kamai to do not stakeholder ahum pu ba na ba regin in the akoi gi same time karmai to do na akoi manipur da haujiuk chik akoi namfu da census ama miyam na pamdri base ma si tobi ganu haibe sida sarkar gi warek ama logo de su ahan ba conducive atmosphere ma oigeni khongthang am oigeni ba purak namba khonna ba ko madu gi wafam sing ase sarkar da amuka na remind to jeri haibe wafam sing ase manipur miyam tor ko matam da manipur miyam no se soy de gi apen ba khara di lai gani aduga makha ta ba da ya positive oi ba ai ko gi road map ba work out to ba khwai de gi achumba step amajung khongthang du matam du lak pang purak pang ngam ni chum thamjagi yam phajaba koloni hojik lei film sida chapchana action lokal pa aduga linga pusing na mating lena thabak to bus tangai fade makha ta si oja hemchandra dak sage oja hojiki lei film sida security manipur da 2023 gi method ta thokriba irang sing sigi makha da manipur da security se duki matik masing yam lo security manipur da sanga khre sigum security matik chan leiraba faw da chingi mafam sing da kugi security gi mitmang da hai batare security lei len sigum dum irang si leptuna thodom mayam thokre masisu security leiba mai thaba degi mai tei gi yum mai thaba da security mamang da tha ke ba aduga sigum chingi manung da tholiba sing sisu ji sai arge uja pawn so haibi ki ba kugi security gi mitmang da ma kogi manak nak pada security leina kamai sigum thodu thol security gi film si kamai yeng pe uja security ki mamang dang atni ke hat na gari ba yum mai thana gari ba thugai ye khai gari me to security ki mamang atni ke ada even akoi gi chuchanpur da irang si horpagi matam adai du bhaw da adai da ngallingai du lakshan lo ya bu du lakshan ri ni
even asomda chief minister matamduki chief minister na open gym ma sanga ga do ba adu thuga iba horok ba adu ai du dagi step se lawuba yarabane ba sagi control se tau deba adu somda irang tawre tang kuni panduda adu dagi adu tawr kanda security force to henan kankhat hanga do budu mafam dagi commando sing lok thokhrine that's why se hangbiya wo hangme se irang do laksin hanana ba thabak ti tawdadana irang laksin gadoba adi mating leba force ama lok thokhrine au dagadi irang se hawraksanu haibagi mong du neba indication ama piba na tro du adu maina sigi bim sida sum chatharaga lakpani na sidani aikoina masigi lan sidi koi chhaida luchin ba yaroi dawre haibi sidane adune siam lugre aduga hojik hojik chathara iba sigi magi pattern se yeng kan sidati ngasagi security mamang da adum chathaba ngak to oibanina aikoina sisida security gi kogi group sing si haitari na ko mai play ba sisine yam sincere oiba ma change ba kari sin trong lobida mi hat bom pokai laga mi hat tu du adwai ju dal lady ba crp kim ma lei na tro hek na adu da bom da fit tor plan tor pokai laga mi hat line ba adu yengo da na dorte adagi sisida kautuk ta kadang banda haidaraga mai tharamba adagi mi halamba adu apsil lakhiba mayam do adusu adwai du security matik chana leib na trum kem mayam leina traba do una ni leima khongda army kem gi hek opposite leiba mitei gi yum handakta mai chai du ni si berane wa haidi yingsin ga do ma khoina ningthi jana yingsin dram ni na sidi miscreant sing di makhoi gi yam safa ba yam nuai jabai du oire ba sai makoi da sagut pagum na oire haitare adagi hajik lae issue amagi mathang da issue ma manipur se suloi loi da bagi mong du ni naga ku gi irang si jo hajik siu adumak mitei gi kitang nemthari hariga su somdana mu hena masi mai chak pasi hengal lai ba si nemthadri bu yam wali bu ko adu wat pudong uri masi kiningai oi ba makhang ne ba maram de sigi singi yamna pak chawraba sagi security matik chana leibudu di phare ko lei taba singi peripheral leiba kungang macha singsi karmai tawduna masi sep tawdage habsi masi yam lu ba makha oi duine base aduna masi yam thuna laksen habwa khogi yam sincere oina honabam sangi aduna tatagadi miji yam sinarak ba yae ba adu masi gi sincerity do government dal leirabra haiba sine ba khoina hang biarese aduda government dal leirabra aikoina government si mapi mapani na hairibani na tainabam thokpagi haibam thokpagi haibani ado hangba yarade government se hauji leiribra haibsine government se leibra hangkandadi yengkandadi government se lei haigane badu ada government si masana ningthijana on course ta lengak bangam ba government am oirabra adudi oidi en logune even sigi chief minister haba sigi ministry anobo wasak lo sigi matam adu bhawda ha delhi na adum lepiraga akoi masen sida sagi majority do yang kanda magi akoi gi phibam do yenga mana luching basi oiga pham thoe na akoi mayam na luching ba ma semaga ma se minister ohela chen haibu natte ba Delhi dagi appointed chief minister ne blais aduga habjuk lari bas deputy cm adagi minister sing appointed na tane sigi mathak sida habjuk paliba khoi mr khamsa na ruchingba government singna makhoi hariba minister sing adugi asoiba amada mana masi action lokot pan ngamgadra habsu yam patu wangam khakne ngammoyen uyeba maramdi masigi minister sing magi hoi legally adagi politically adagi legislature gi miyeng da yengu tagadi ma ngambam to eba ngamgane ba magi minister mo hotok pasi magi right ne ba man ngamme ba au tagasu sigi u phibam sidati aidi nemsa ki bian dok thu gaina khoi gi naga khoi event sina ka haire ije ko demand mari ni dana ko demand mari makshe manipur government pibangam ambhok yaude aduna UNC gi hajju chathari ba economic blockade adagi asi asa magi naga taruk yam sathina hathi badugi matang da
demand tawriba ko in point mari se manipur government na piba ngamba ama phaw yaude lowe ga maram di mo ji hari se UNC na hari se sagi mara lebu singdo arrest and prosecution ne pharo mai mthak wen bam thokpa welo chum welo phangalo haibne masi hojikti NI da sina khare sigi case sina khare banina manipuri gi akhoi leiriba machinery sing sina government sigi magi leiriba home department gi force sina masida karim tongam roi NI da leikre sahi kya sangduino khangde noma phagalak piyai kanano adu karam matam duno haibidu mudi haibang ngamdre madu UNC na ngai ngam gadra sima limitless matam akang na balaitana UNC na ngai bang ngam gadra midi makam makaga yam thamoshu ko mong da hat khra madu ngai bang ngam gadra sima su hangamane aduga su abrogation to hai magi point number 2 je su abrogation to hai si manipur government ngam gadra impossible sungam ngam maroi sima su failure ko adagi amana sida matang sida amta hai jauge abrogation sidi laidana khoi chief minister na haigibudu ningsangi senapati da ama haigibudu su sidi center gi subject ne na yam laina khoi khangira khangdrira khangaga hairira khangdan hairira khoi bapta dre haidokre aduda masina taidi magi kubam manung da leitre haibne magi government sina ngambo oidre haibne sugi matang da manipur government na kain ngamdre haibsi madugi wangang duna tae aduna sigi point number 2 sima su failure oiroi aduga ahum subada khoi mechanic haktheng na chenei hariba khoi chief minister deputy chief minister khoi namsa kip gen gi husband gi party haidare ne ko sigi haktheng na chenei se miyam da haire karai bhaw chumba lan ba haidu under investigation ne had hariba canic se terrorist organization ne lock thu hai bisima ga demand ji yauri si manipur government ngamdoira si home ministry na adagi yenga lakthok kita ka di manipur government na simasu lakthok ba sima oithoktre ko simasu aduga mari suba demand nemsa ki gan step down to holu remove to haibse ai nga sai haije makok ta haije gi bato adumaina ma lakthok ba haibse manipur government gi makut leite ma appointed deputy chief minister ne ngamba hairaga budi magi rules to ki matungina hairaga di ngambam to eva adu bu hojik lariba government se normal government natte aduna maramar kanda masimasu totally fail oire aduna sigi demand sing se phangdana sunghang phangdana UNC na magi keno si handot khigadra simasu yam chobo hangamni handokani thajade karam kan bhaw chatha duino haibidu masu khoina haibiding amaroi maramdi demand am to mutam da madugi oithokpa yaba mami amta udana hekta maram khoi ipp dana handoki bai sumsu oigada mande simasu dum lairani aduna sigumba phibam se leibanina manipur gi irang se roshin bada yamna sathiba problem amadi mayok narane ba khoida matam sang wagi dori hai tare ko maramdi matik thokpa matik chaba haidi mating leiba government na ma khoi leite masina maram orega lusin basi wagane ajuksune haje ngasi business advisory committee gi meeting bhamne sigumba issue mayam se khoi gi democracy gi khoi gi laisang ne na hariba assembly da pukhalaga nainaraga madudagi warep ka se mayam lorga lo se semaga sidi smile to godam ne na to godabdu nimit humni khak phamna nabagi program leire hai tare na ko sida nimit humni sida kari khanaraga miyam gi apam se kari pibang amuduino issue sigi matang da kari warep lo bang amuduino hai ja simasu yam ning ma kai ngai ni hai tare aduna masi koi yingba haiduni upai leite ada ai khoina pambasi ai khoi gi luching mani na ai khoina khoi thagat chagi bai tare luching ma sing sina mating thokpa luching ba werpa dunia yam mathau tari ada sida haukhriba sahi ahum makhai rom gi sigi parent sing sida manipur government se leina leitabaga chap manaraga lakhre masina maram mor kanda
मियाम दा पेंदम से मियाम फाहले मतम दुगी चीफ मिनिस्टर बिरेन की मथक यामना लावे मियाम सही बिरेन फते है बेनती बिरेन ना पाखलंबा ड्रग की मायंग दा पाखलंबा इलीगल इमिग्रेशन की मायंग दा पाखलंबा लमी क्रॉन्सर की मथक दा पाखलंबा मागी पॉलिसी सिंग दो लाली है बिदि नतेबा मत मा फते है बेन नतेबा अदु मतम दुदा सिगी फिल्म से लाख कासिदा करी मत तौब ngam दबा फिल्म अमा लाखरबदुददी मासी मियाम ना फम था दो ओइना लाखिबसि मदुदने मा लाली है बिना टेप मा लाली नंग न तौरीबो पॉलिसी तो लान मदुर मम का मी मैम सेले नंग तो है बिना टेप तौब ngam पुथारो है ने अदु जो हजु चबने हजु मियाम मक्ता दम लाउ यावरी करी सु तौब ngam गवर्नमेंट नम की लुचिंग ओइदौ सरुक बुदी ओइदबने हेना फै मियाम की वाथी जाना नमने आई खोंथी जाना नमने अदुना सिगुम फिल्म सिददी मराय थी बाहायगद्रा मराय फबा हायगद्रा वेरे चीफ मिनिस्टर दो अदुगा सी फिल्म सिदा करीमत तौब ngam सुमाय सुम लेदौ सरुकपुदी आईदी मी मोइना खितंग मतिंग थोकना सुमायना सेंटर ना फमु हायरगा फमबा लेपु हायरगा लेप फिल्म द लेगदौ ओइरगदी खंगदे खितंग मदिल लेहनिंगे ना हायतारे सुमाय थमजगनी सु यम फजा वाखलोनी होजिक लेरि फिल्म सिदा प्रजा मियाम गी अमदि इसागी हुल खंगना लेरिबा मियाम गी हुल खंगना लेंगा कुसिंग थबक तब तंगाई फदे हाबुनी मगादा वजो के पाउल लाक्से गजा होजिक की लेरि फिल्म सिदा जा कुगी गवर्नमेंट ना लखोलिबो स्टेप सिंग हाय बतारे गवर्नमेंट ना थोलिबि रांग सिदा कुगी रांग सि कुगी गाड़ी चट पोपो तो फाउबा इरांग लेबदगी मतम थेंथना चटकेबा दु चटकेबा गाड़ी सिंगदि कईगुंबा पामदो थोदोंतदि थोखिदना फजना चटकी लेंगा का पाउ फोनोर मतुंग नाकलनि मनि यानाबदगी कोगी बस सि चटकिबनि हायबस कोई सेम फोनोबि वाफम सु लेरे गवर्नमेंट ना कोई इरांग सिगी थोलिबा थोदो कोगी ताफो कुकी विलेज समनि ताफो नागा विलेज त थोलिबि इरांग सिदा गवर्नमेंट लोकल लिबो स्टेप सिंग कमा यिंगबे जी कोई सत्रा सिंह कोई मियाम न खंगे 1972 दा कोई मणिपुर स्टेट हुदु फंगे दो सो स्टेट उठ हिक फंगबदा कोई एंटायर मणिपुर सत्रा सिंह की दिमाग दा वेलफेयर वेलबीइंग डेवलपमेंट की दिमाग दा तबक तबनी फोकस वेन स्टेट सब्जेक्ट लाइने है तबक स्टेट हुदु फंगेबा अदुबु हुजिक कोई यंगबसी स्टेट लाइक देबा चक मेनापने 2020 May 2023 दे माइतेगा कुकी रंग तोई अमोगा February दा पियारू लाखरे पियारू लाकबा मनुंगदा अमोगा पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्मेशन लाइबको जी पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्मेशन से उजी अकोइना खंगदोबसी for two reason क्रामाइना मोय पॉपुलर वेग्रे उजी सीएम ने मोय मिनिस्टर ने मोय एमएलए सिंह उजी गवर्नमेंट रन दोरबिसी for two reason one reason lawlessness. There is no order. Second reason, height of corruption. Which is 2023 to 26 power development si pura stuck with re. Tampak to su nahi adoga ching su. Lambi loina every sector the development have si which lagt re. Just on the pretext of conflict. Office administrative offices su file si kya thuna speed when moved out there, everything has collapsed. Judiciary hayo, administrative hayo, it has collapsed. So we are living in a state of lawlessness and height of corruption. Asi agoi yeng to see the politicians are enjoying the best out of this conflict situation. We the satra and the civilians agoi si na one lere peace laktre adubu politicians na yam phajana project the gisu phajana atop project the moina pajana corruption si sanal lere and moreover satra singh na government project thajat bisi it has we have fallen into the state of deficit of trust which akoina any district any jaga da chalaga government gi maram hangladi is government laiden hagni habidi akoi chief minister gi functioning ministers gi functioning so uji akoi ubu phangdreba so that is the situation we are and uji akoi na uja na haibugumna akoi gi united naga council na 4 unconditional demand government bu pibdo uji pausu amasu phangdri moreover ngarang akoi pau tarak bada KNFP koi gi one of the leaders janpoi magi yum the rate to we to uji akoi kri result hoy
pause tade ma arrest tobra to dobra. So declaration of KNFP as a terrorist organization asisi one of the fourth demand of UNC neba. Adu asisu government sina moina krisu tau sapitre. So if this is the condition, Manipur cannot be a state. Akoi PR rule gi makada security Indian security phone na piktan na rule dorga center sina akoi central BJP government na Delhi de remote control na sanare lere. Adu with the state na treba. Adu it's a state of mess and disorder and lawlessness. So I see ujik akoi gi Naga gi marakda mi sir galaiba 6 brothers with no aduga 2 farmers CBC ai immediate community gi neba. So as a Naga son from the soil of Manipur, ujik ai koi gi Naga masingsi government bo justice lawning ai so hope later. Ujik ai koi gi 6 brothers gi body JNMs the ujik lai dibisi moi gi victimized family si 24/7 watched over tower lere ngai lere justice bodu bo government gi de koi hope kris later. Have the last finally kri dogara isor burdi kurum lere de ujik agoi PM sida justice buhik de ngai beda muga jaga atop bada kuki sing terrorist sing numai pai mina muga irritate provocation tower lere social media nang yeng su pau all fake allegations against Nagas. Ko. So I think it's high time agoi na hana ujan na haibu gumna ujik. I think for a solution to come, we should not look only at the problems. So government of Manipur, with these existing ministers and CM, I don't have any hope. Courage later as a son of as a Naga. So we there's a best thing is dissolve the government. Upaya mati lakutara na terdi Amit Shah Modi ji na su decision na koi bo lau pi bangam loi is a state subject. It's a state affair. Decision chauna ma lau to ba resolution lagdi decision lagdi miyam git manga phagira how do we deal with these cookies? Not all cookies as our Zah said, but those illegal immigrants who are taking up weapons and creating a lot of havoc in the state. So the decision has to be arrived by the public at this moment of time. Yeah. Zadu zik lady film sida hozik paleba lengang sina de mating leina miyam gi apamba miyam yu thal thabak tawtre adubu karigumba lengang si thugaira ka anoba lengang leitraga di koi PR masana lakani PR la kan dai khogi leiri bu solution sing se puthopung ngamgani ena khanbi bra mamangda leikiba PR gi matam do khogi state sida thori birang sida khut fazana chingin duna khogi irang lo sina ona bada mami ta khibra nat anoba PR go menama laga di hena safagani ena khanbu kamai ni Asi PR higda lakpada solution thoke haipu nate. Adubu government of India bo akoi state political leaders na sing na honestly with truthfulness kari wahe haigra adugi mathak da thai. Haibdi aina hana haibu gumana central government da ujik government central ruling Amit Shah Home Minister moina akogi internal state issue si bahut detail issue kang banate ba internal issue Kuki Maram the 3 major communities of Manipur Kuki Nagas and Meitei so internal issue gi Maram da koi gi political leaders koi sing nam pazna khanga dogi mathak koi until unless koi gi political leaders and decision ta the body central government a solution is larak piroi adogi ujik CM, Deputy CM Singh si is not the choice of the public. It's appointed. Panelist na haibu gamana ko. So until unless a chief minister is there, deputy chief minister is there, appointed by the choice of the public, never at any given a point of time there will be a good government, good governance. Yes. About family, the Makata Jones and the last again was Zaki, Manipur totally by Iran singer, say Kogi, Soina Batagi, Soiki, Batagi, Tokiba, Kogi, Tangi Kogi, Baptana, who the talk Padum, Iran Makalnate, Masiana, Montana, Pasana plant or Canta, Satarapa, Kogi Tankak Ninas,
series 9 matang matang chathaba dugum makhal gi kana gum makhal gi khujin thorang dagi phajana chathaba dugum irang makhal lamani na ja jan tham kamai yimbe yam chimme mangangcha masigi maru ba ko region haidare go haziki ching area especially one community jaga da haidi koi gi di yumnakta yumpham orakanda lalo luf linkanarakpa community kharagi makhoi gi khudong chaba haitare financially moi gi khudong chaba khara yengna bi damakta massive poppy plantation chi chingi jaga da taure haibisi chahi tranga 2015 dagi on record lei garabani madugi matung tarak padagi di sidagi flow out chi di finance koi gi resource haitare ko paisa si magi limit leitaba yes maduna maram moiduna khulai lesson mangamba magi kano sengot narak block sengot narak haitare ko adugi nexus to politician singa somewhere karai gano momoisi samjanna badongna uhan leira ba haitare haidi institutionalized thokto na leire haitare madugi mayokta ne mamangi Sri Biren gi lengakna achau ba magi drug flow mayam si phaba khotpa torok mayam da haifet yame haitare adong 1000 crore baugi worth of drugs seized togiba mamangi record le 2000 crore bau yogiba le aduna madugi leiramba pot mayam duna madugi kano do easy money haitare ne ko aduna masigi cartel networks the politics ka siga nexus ama yam chawna leirabane maru ibadi adune adur kana no dudagi paisa phangine is still no one knows phari ba kholi ba singa sidi makha de ground runner gaktene haitare ko yes ngasi fawbuda king pin namata ngasi fawbuda big short amata ngasi fawdo reveal tawdri mame siju angak pa amane haitare aduga aikoi gida hujik lairi se manipur gi context mu lakchar kan da hujik lairi ba lenga ka se highly centralized kaino haitare moi gi political affairs da center gi khud ji aduke matik kan gre haitare seng na hairabada manipur gi economy se koi centralized economy ni manipur gi political affairs se centralized tawgre centralized tawre haibe gi art di kai no hai matam da lainga ki oiba ma gi independent autonomous decision ama law gi mammi singa si phaw uba phangdre ba right from May 3rd ki matung dagi di masina karida akoin irai lai na khang bangam ge hai matam da chingi jaga khara da right in front of the security forces khud phaba armed group sing na miscreant sing na action to matam da maduda tanaraga action to ngamakta basi kui gare hai tare that was one of the main reason why BJP won government tu gibado CM 2 gibado action follow up action to ngam da begin hai tare aduna adugi syndrome do houses still yam high orega laire koi manipur sida aduna housing paliba lengak sidai sida prajana thaje da begi maram se kari da di center na noi dil tore hai re ha center na noi dil tore bani na moi ngamdre hai re ha adu tare ke di chinda akoi lenga akoi India se union of states ni India se fana democracy or akoi se federalism da interstate magi relationship se duki matik yam fajana lairaga madugi robust relationship to maintain to rakanda chalaiba democratic system mamane haitare khoi se aduna sometimes akoi gi state ki interest ga national leadership ne moi gi centralized grip sing duga ani si kai gumba match up tawraktaragadi ani si chanaraktaragadi lainga ki oiba magi individual political will level darka lai haba myang gi interest ngasi lainga sina manipur lainga sina lobunga mabra si yam lura avane haba ko si gi wafam sidai sida aikoi gi lainga si moi gi policy si bankrupt oire na koina hek hai si kai nu targadi tawba ya thaba khara de tawba ngam makta ba hai tare hari miyam ne expect to buduga moina tok thorak pa ngang thorak pa sak thorak pa uthorak pa mayam sida ani si chuna basi kaya uraktra hai jab tare aduna maram moidana haujik si laingak sidai sida aikoi gi miyam sina thajabal leite
aduga hausi amuk akoi marup RK na akoi Paul na hype do akoi kanon so hangin na ko even if akoi PR amuk thamisen khalo ba see general India ki norms ko akoi feeling am khlai even governors are the chief agent of the are believed to be the chief agent of the ruling party adu highway gi adu gumbagi kanoma akoi gi narrative ama India ki political sphere se ngang na raga sakna raga lai ra bane ba adu gi mami si chauna tara bane ba because that was one of the reason maram di sigi mamang da lai ramba Anisha uke haiba nupi do madu taseng na yam serious oina my concern chi tawre to ga magi social media is viral chatkibani why our home minister is not acting according to the wish of the people of Manipur miyam gi political aspiration ama lai bisidai sida why our home minister is taking so long kari gino mana dam queen changi se hai bisi hai ri bane ko television ke nom da interview ma da adu ko ki thak ta leira bani na ai khoi na noina ba khange ba aduna ai khoi Manipur thoi ba minute cases of incidents of akoi violence escalation of violence home ministry da masigi information knowledge leir moi intelligence report leir moi hai bise lal ka doi ne ha ba aduna ne ha ba leina adu gu ba khangna ngasi akoi Manipur da Manipur haiba unity si the watertight compartment ki type the Kanglup ki versus the ethnic line the nomenclature the regional geographical trifurcation tawbodam na lai si kamai taw yari no si otherwise the government of India ki policy si kai no si nida adu idi purely ngang thorak pa khudi makta agi aina saktorak pa khudi makta tawthorak pa khudi makta si yengo government of India is double engineer haibani na government of India ki mental mogi makok to leba mogi mentality si mogi wakhan leba so apoi state ki BJP ki thabak thorom de mami ta gane haba aduna kadai de no ma issue si ki makoi si karai de no ma prajasan ki kidang atopa normalized situation da function to budun so kohal le haibani da madugi kai haitar ga apoi ki madugi kaino do kayam kuido no si de madugi game plan to kayam kuido no si wani da ore misi mina yaw krabani yum mayam ma si hanj cha karmi yum lising tara ma to le mi 60000 and akoi internally displaced out ga lai rabani hai libu mayam si ki marak si dai si da shanti hai bese relevant ore ke to si kaino tare ke di kitang realistic oi ba khong thang kara hai di chatna ba ya ga da ba pragmatical oi khoi oi ba da wa ki tang chatna ba ya khong thang si miyam na pa me aduna ne ba khoi ngasi lengak ta khoi miyam sina hangi ba ari tau thor pa adi hujikti uji khoi ki main focus si karai da la ka da ge hai tara ga di hauji di khoi central leader sing che moi miyeng si karai da le ya je khoi khang change hai ba haujik Manipur ki sidagi MLA ki team ma chali aji ki NRC ki matang da final kaino ma short ma moi su unaraga moi launa na honari ko RCSO team mayam unari hojik India ki entire haji ki politics da wa chat ka do nupa se wari law do nupa se kanano mi ni khaktani Amit Shah ga Narendra Modi ga Amit Shah se involved to busu ma yam mali aduga involved half heartedly to busu mali kaigino haidaraga di magi thabak thorom sing is on record magi chronology of his involvement Manipur crisis matang da magi pira iba statement sing kari sing mayam do se sidagi information pi matam da lalamba su yai ko edi state gi mangon da pi matam da haidora po kotora po da su chuna da su he yaura e ha ko adana adu aidu da aikoina dum khang bangam me haitare ko haidi India government na yam serious oi pududi makti natte only sifai mem thajal ya aduga sifai mem thajal ibadu buffer zone maintain to no bagi damakta madu thambadong na koi ure heba aduna tapo matam aduna tapodi karino haitare gadi ilai bada yumai thara madu state force na tanabum tamda sifai sing lambi thingeba Casper bulletproof gari du thachalaga thamme heba changan de heba aduna at many level the confrontation tho heba tho idu kai do no force machine thone kai do no amana pursuit of the hot pursuit of la kum matamda amadu escape to no do na amadu tanaba yaro chalan go habigi mo ugre baneba ana government gi entire overall government of India gi policy se
ngasi miam na tapna unfold to re ine aduna di moina pamisi kaino bot mamang phau buda sigi status quo huji klei ba noi sumai to duna adum sigi phibam dum leina roga haiba dona leire haidare ko simakti akhoi apam gi natte heba aduna yamna phapati karino haiba matamda akhoi gi BJP amasung maga chane NDA gi haid lenga haidare center leirise sina yam serious oigata ba hojik moi mathak da bola ma ji caution ba hore maram di parliament ta namfuda delimitation tawna gi bill ba puthok na ba moi sem sa lai re koi khang mayam ne khang na re handak madu fail hoi gara bane amuko song pusalakhi gani adu pusalakanda namfuru torpo matam da already manipur di 2001 da madu gi plan to ko de phang lai ra ba ai di ai khoi da di namthak tawrakanda oida pa da ba mayam tawrakanda akoi Chingi area sing da maru na 9 subdivision da di madugi overall madugi kaino breathing census ki magi la count to pura soira bane haidi figure lan gra bane ba madu ngasi fau do rectify tawdri ko si tawdana hojik delimitation tawni haibasi masigi pandam si karino haiba matam da parliament ki magi seat ki leiriba khoi gi landscape se khara change ma lakadori ba madu in favor of BJP da lakado gi porama leibusu oiramgani whatever madu mayam gi general kanoni ko calculation ni ko adu mai tawduna madu akhoi man tapak da su tor kadori ba tapak ta taw delimitation do akhoi su yagani ba tawda bu facts and figure chumhan je ba akhoi gi pura madu gi asing ba madu gi kano mami do akhoi tan je ba namfu 2001 da amuk toksan gare haujina amuk how kayam madugi kano dubo address to gudara madu chumtho ja khanri ngai da amuk nauna amuk laksale matam si kari no hai matam technically viable oi de basu laiba se chura champu gi resident pe ando mai house count to census ta kamai log dori ge moi internally displaced to gre are more da laiba mi sing kamai to re more ga chura champu khakta nate ba along kangpokpi da su akoi from kangpokpi da gi na sapar maina adegi de koi kangla tongbi kala pahar maidai myam lai sidi mod bong de lai myam sidi kamai to de basidi aduna sigumba mayam sisu koi khara khanbi wa aduna chumna khaki hojik se koi lengak sina matam se lore ai matam se lore haire ga chindan namphuro shanti thamba yaro siwani da shanti gi definition se fazana manipur gi context nei na gadabni manipur gi context shanti he bisi kaino kamai to doino manipur da khunda neri ba maru ba koi gi kanglo furup sing sigi leaders sing famina rakanda ai koi yana ba ma lebum thokto madugi poram ma koi purakna ma hona bum thokto braba madugi shanti do koi ngasi leitri ba ko aduna ne ba koi ngasi government haijeri se aduna aina lotion jara pada na haining isi kari no hai matam da ai koi matam si kuimen gre awang nong poksi ai koi political experiment to bum sun natte ko aduga indiana government of indiana su अखोई इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट है हंजन जो है इंटेक तौरगा लेरगा मणिपुर से मई होरगा लेरका ngौरगा लेरका मदुदा अखोई की कंसर्न नते मदु अखोई की कनो नते एरिया नते मदु अखोई की जुरिसडिक्शन नते ना लेथोप से सी इटसेल्फ सी ख्वाइदगी लानबा अखोई इंडिया गवर्नमेंट की मियंग अम ओइगदा बनेबा हाइदि हौजिक से मणिपुर दा लेरिबा लेंगाक से दिल्ली ना खिनबा लेंगाक ने अखोई खंगे मियाम हाइनरि बदुनी दिल्ली ना खिनमो तारगदि खिनलिबा कांगबु दुनसु अखोई मणिपुर की इश्यू से मोई हुजिक मसीगी वारोशन में पुरखना बा मसीगी दा शांति में कोई लाउरी बसे इलेक्शन की मियेंग खक्तन नतबिदा इलेक्शन की मियेंग खक्तन नतबिदा मधुगुंबगी मियेंग अमदा कोई मणिपुर सी कोई इंडिया की पार्ट अमने खलकांदा मधुगी खोंथांग अम लगुम थोए हेबको अदुना चक्रिबा कांबु सिंगसिदा आइना कोई हाइजेरी बदुनेबा प्राइम मिनिस्टर से हौजुसु मणिपुर की मियाम लुचिंग सिंह करी सिंह मैम से उनरोय हाइबगी फिरे हम लेइरिब्रा अदो शेंग हाइना बम चंगे मरक तत्प नतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिप्लाई म तोरपा हुजि उनगिरोय हाइबम चंगे हेबा अदो माइना हाइयन बम चंगे हेबको अदु नत्रगा अदि अखोगी पॉलिटिकल ऑल पॉलिटिकल पार्टी में हम सपियोबा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सपियोबा होम मिनिस्टर ना हाइबिरा नोबा अखोय लेंगांग ना हाइबिरा नोबा मणिपुर सरकार ना कंथोकपिरा नोबा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ना अखोय हुजि मणिपुर की लाइबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन उनगिरोय हाइलो हवा अदुगी तांकक तो लौर से हाइबन अदु नत्रगदि अखोई सुमनगी अखोई से जस्ट फॉर ग्रांटेड के दुम स्टेट नते को अखोई पंग्यादा याबा स्टेट नते हाइबसे अखोई अंतंग खंगन जी हाइबसिम ता आई हाइजग याम नोजे रोय बडो नोजा मखा जाब से उजा हेमचंद लक सेकेंड
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯝꯗ ꯅꯥꯊꯩꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ngaraꯡꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯆꯥꯗ ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥꯗꯤ ꯁꯨꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯕꯦꯔꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩꯑꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯁꯤꯟꯙꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝꯒ ꯊꯣꯜꯂꯒ ꯆꯠꯊꯩꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯧꯒꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯃꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯍꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯡꯒꯜꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ 이칸 칸바 있다랬고 이칸 칸바 아데기 미암나수 우바 아마카 우이버니나 마시다 마나 하이루보다 마시 하이루보다 얌 주무이다 보면 망원도 빌도로모니나 칼레보고 아두는 뭐라 간다 마시 시기 마당세 시다 와서 중앙 낭더버니 로이 아두가 포인트 아무다나 마시 프로젝트 아무기 마카다 차타보 오이르가디 마두 야 गवर्नमेंटगी होम मिनिस्ट्रीना फजन उबम थोए फजन सेमंगनी फजन तौरंगनी अदुदा मादी यौजदब ओरम सुयारी नोई तौबनी नोई सिनमनी नोई थोको लोसलो अइगोंदा हायर कनु का हाइबगी अदु इंडिकेशन अमसु यौब माले आइदि मासे हाइब यारेबा इवन सोम द ट्रेन एक्सीडेंट अम तोको मी मंगा तरा सिबगीदी मसा चतना यिंगसिले अदि अवावा फोंदो इ अद सिगी मी असु यामना सिरबसे सिगी मतंगददी मा वाजे हाइनिंगदे हाइबंगमदे हाइतारेने अदन मसिगिसु मरम मम सोइदरम कि लेबम थोइ मसि अदुगा सि इशू सि मथंग मथंग सु सुगलोइ लोइदे मणिपुर की इशू से सुम लानी हौजि मितैगा कुकीगा सिगी इरांग सि किदंग नेम दो माना पकान सिदा कोई नागागा अमु हौरे मैतै कुकी नागा इन समाजम चलगा अमक खक्ति फुरुप अमक खक्ति सुम कमन नुरगा लेबदो को मसी मरम जे सिनेबा सिगी मागी सांगलब मागी हिस्ट्री से येंगा कांदा निंथौ हाक्तक्तगिसु हाइतारे ब्रिटिश की हाक्तक्तगि हाइतारे निंथौ पालिंगै ब्रिटिश की मतम अदेरी करी करी हाइदे निंथौ दो ममिंगति ओइना लेरमगसु सिगी हाक्तक्तगिसु मखोइसे अदुम ब्रिटिश सिंगना जुम सिजनरगा लाकपा हाइतारे को अदुमाइना सिगी मचतसी हौजिकना इंडियाना अदुम सिजनबा सुमाइथम सिजनबगी मोंगसे लाकपनिना मोइ मसासि मीन सिजन हंद्रगदि मोइसे हाइनदबम औरमबनेबा अदुना इवन कोइगी नागालाल होबा मखकना लीखिबा वरी अमा निंजेंगेबा नागालाल होबगी इरांग से मतमदुदा नॉर्थ ईस्ट याम कनखल क मतमदुदा नागालाल होबसे लोशिनगे मखोइदा पबो खुलाई 300 पीओ हैब्रा 3000 पीओ हैब्रा अमा अदुमाइन माना हागिबा मुखक अदुगी मतुंगिना मसिगी अदुगी मतुंगदगिदि मणिपुरदा कुकी लालौबा मसिंगसे जरा 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 हेंगलखरे
Ata kogi masi politics ka sumari le naram bayai ko politician ama lalolup ama ai gi phim dunia blais aduna sigumba phim se lakpa aduga mathang sigi collateral oiba magi reaction mayam se ma chain reaction no mathang tholaga amadamu khana ba hoba amadamu khana ba hoba ado si no makoi dadi kana ba di leiram gani ko kana ba soidra libam to I maduna bo makoi ju masida mi si ki dang kai chatharim ne paisa ko gi drug ti lakba kai do ba kai lakko paisa myam do thada da nam si kulai leidane sidok nari ne ba ado si makoi dadi makoi gi dream mama haitare dream mama phangna bagi adom da sangsilak pada makoi gi mase yam tangai phadaba policy amoina chathabni ena lowe maram di Manipur da leriba indigenous people singsi leminaba yadre hain utnaba honabagi mani su tai madu leminaba yadre hari tagadi makoi bu matam sang sijinna biduna laiwa makoi gi mapu duna makoi da minungsi ama sikto bai tare ko adugumba minungsi ama sikto raga makoi gi apamba do samada mak phangdrasu samada yankhai kaktang orasu kun kaktang orasu phangadi moi phare kaina derangani si makoi gi sigi thinking am leram gane adu chama mui phangoi ha siri mui masa sudum yae ada even sigi adum hadaki si irang se horpa kan su government permission se lakpa kan su adum moi gi luching ba sing adurun ha gi su koi dum tanagri ba duni sigi separate administration gi ofam city hawji ta phangdong na te si moi jo dum moi masana adum khangjai ba adubu irang si di togeng to bom yawri ba sum hanjin jin hauba hau min si sahon ba khoidok sian ba handaki ga so yengo se lanu ba bi gi sigi konsakon gi si da naga taruk khwa tu mi hat pu no men ka pa halalu re ba natraga kainom torga thangya laga hat ke ju hat khro ba al maka ga hekta hat mase sing ma ki di naga sing sentiment su pair ga san gi to ne aduda yam hai sing na naga gi organization sing yam hai sing na masi 파다라가 있다라는 거 파다라가 뭐기 부고도 뭐 뭐는 분위기가 마케이다 부나고 호너럭버기 양 waste decision 뭐 waste step 뭐 로기에 나이 스마이나 하이닝이 보고 아데 하직 시기 이랑시 레이링의 머럭시 시다 뭐가 하직 거기 census 락신 머신은 뭐랄까 census 27 제 26에 하고가 저타라가 27인데 무슨 거들이 있는 거 시기 census에 시 락바간시다 사기 indigenous manipur gi oina di indigenous people singshida aki bise fil tore aki bise fil tore di somda gi changsilak ba illegal immigrant mayam singsi census ta yauksin khraga bona fide indian citizen mo ogi doramne madu ohitara di amuka hanagi abnormal multiplication of villages leiriba mayam sidagi di amuka sigi census matungda di blast tong toraga act multiples multiply torpa yai aduna sisimasu yam section ngai ne masina indigenous people sings the yam charang na ba yam na nungai ta basi phahol le ba maduna maramar gandani census pangthok tringa da nrc hana pangthok harisi masigi ne nrc je pangthoga sagi illegal immigrant singse sagi base year ma semaga aduda madugi mamang da leramba singduna aduni manung da lakba singsina sisi illegal immigrant sina identify to verify to ma changi ba madu to haibne ba hojik akoi indigenous people singna nagagi amasu mitegi people singsina hairisi masine masi kanamtagi mayok ta natte basi kuki singsu hojukti akoi no ure ba hana ngalingai haitare ne ngalingai mitamdagi manipur da khundara aba leminar aba kuki singse masi hojukti makhoi voice thokpa ngamdre masagi nongmai chindol dugi makha da lai gibsina maram morkan makoi si kem tong ngamdre nauna changsi lakpa mishing duna makoi luching mari oithokramni na maduna maram morkan makoi policy da chakhreba aduga makoi bu karimata haijen abagi pangkal tu leitre even moidi tok michamdi tokroni MLA sing si ho kaim haingam dra hairiba kulai paiber lup sing si dugi haidegi luching sing dugi makha da leibadong na MLA sing si uribne aduna makoi jo haibangam dra ne aduna yam lu phiwa ne laise masi hana control to hom to eba masi adum ya gamena su urang mani unani masigi irang si asumuk chathari base hausi NRC demand tor pa kansida
hajik kuki singi wena di am pai ni ngai mukoi da su hajik fil to su hore ba handak ta ngarang na han kata khoi gi keno na su paulilan su sagi saikot ki do ko ma MLS na su mana su adu masi maram chai cha te phondore nga paulilan si ko adu mana su phondore dana aduga recently handak kuki jo council hai male ke jet si do ko aduna su magi maram ma ma piraga NRC yaning de phom su phondore masi makoi strongly yet kane ma manipur de NRC si sathara gadi makoi sathi na sokani hai se haidi lairiba population sigi 80% di nan manipuri oine haidi foreigner oikrane aduna maram kan mukhoi gi pami ba makoi gi demand sing se loina phel or kane masi makoi masana haijabani ko kenona ke khamjalian ngaiti haiba ma aduba ke bongjama wi haiba mukhogi writer ani sina iba like amakhak laiba ko like to gi maming na the indigenous zomi haiba ko masi gi page number 195 sida masi yauna i masagi khogi NRC gi magi act in the rules gi matung ina laiba section B section 2 sisiba palaya make sing ni maduda moina hairisia masigi NRC si satharakpa beziyar ma semaga even 1951 da kaina koi demand to busule adagi gamena kitanga handoga 71 da hensi ka hebagi asi sin amani ko city tawdori ma matamdu da yanaraga 51 da wegadra 61 da wegadra 71 da wegadra adudi lepsasanu ko haidi adu tasu miyangi apamado hangakine ba soidana madugi matung ne lepsasanu masina amore number 1 hauji ori bi NRC packet panew aduna moina haibsi 1951 da base year weraga NRC ji bangthok pataraga di mitop sinji khandok pataraga di hariba hauji lariba makhogi population sigi 80% di manipuri oiroi foreigner oirani madugi kudong sabse makhoina hauji phange ba ST gi kudong saba adagi kari sisi laiba benefit mayamse amatta phangbagi masigi kenosi moido oithoktre aduna manam kanda sigi NRC je oithokpa yabagi pibam la kan sida haitare ko oso kusu yari ko masi demand si maram chaba makhne maram di border village ni yam sensitive over area ni Myanmar ga taina ba Myanmar da takna irang thokpasin maram mor kanda illegal immigrant mayam ma neighboring state sing change le ha bisimati mayek sing wafam ne ado masi masi identify to si verify to si ha bisi yam maram chaba makhne masi phangba yaba oithokpa yaba amok oirakpa kan haidi bisigi phibam ma lakpa kan sidadi makhoi se strongly yelakane ba sesida moi amuksu makatana sigi matang sida so amuka violence sathara pa sathara kane ba moi dadi violence tawragadi ai law and order se totally collapse to ro ni dana adu tagadi sagi NRC bo haibu sanches swar su kan to yara ro adu masigi phibam da sum lehenna ba makhoina soidana maki sigi policy se sathara kani violence hena thorak ba yari aduna masida indigenous people sings unite toraga masabu kanjana ba tare ade foreign machinery sing sigi makutagi adagi sisida adum hairi sini kana sigi khut mayam yawena adu America gi kari gi adu yam haina busu leitana ko deep state ki ofom musu pusinner emidana adu sigi sigum mayam sisida gi kanja hona ba phirep am lowin ho ma change ba isaji isana kanja ba natradi haji oi ri ba film study Indiana Manipur ki indigenous people sing si damakta convener ba chap chaba thorang ma pakel lakani haibasidi hojik oi ri ba film sina akhoi da imagine to ba ngamde ba aduna masigi damak yam chawba yam concrete oi ba step ma lowin ho bu chumi na swai tham jaga roi round roi bisi uja arke bol balak se uja hojik lei film sida khogi maruina manipur irang thokli ba kangbu maruina koi ngasa nasu ko su group te lei sing si senaram gani haimna sing to wafum yam thamli hai ba sing si farga maral lis matung ina sera pi draba taragadi hojik lei ba manipur gi irang si loishin ba oi thokta ba film to mong lei adu marak si de koi cobra se web na koi gi ngarang irang thoki ba koi gi tafokul kuki kul amdi naga kul singdai koi angan badagi koi yum sangna search operation to una singu gi thabuk sini paikali do masida hojik se mara laiba se phadragadi irang si loishin ba ngam loi dori hai wa phum kamai be aroi bai khabis ngarang si koi pautai security force cobra singna yum chalaga raid to ba check to ba adu pautai du bu as per the law
conflict hik de lakpada moina instruction moina direction piram redi moi taw tai adu koi public su cooperate taw tai dubu ujik akoi gi victimize ki location da thina rate or su main root cause of the problem hai bidi ujik firing hana how basi moi gi bunker moi gi khundi haupne ba kuki ta pau digi adu we target do the CRPF camp lai police station lai adu moi bo hik ta paningai daga toy we hik the reasoning to buda adu moi budi counter retaliate taute CRPF moi dum numai kapata basida moi counter su taute moi dum label lai neutral when maintain to lai adu we what is the purpose of these security forces moi na moi intelligence lay moi latest mechanisms lay adu with moi bo hek the counter dorgam phab dai ba no mai su phab dai have they are violating the ground rules so moi na uji aina yingba sida si connected da uji akoi manipur state sida it looks like cookies are ruling the state. And then Kuki si two faces we I deng de two faces amalum da deputy CM nemcha captain akoi gi kemcha CM bo adum political dialogue programs after programs tawra lai adu bo next side of the face haibitare second face ida moi insurgents with latest weapons koina peace busi adum constantly disturb dor lare innocent life wo dum hat lare asi wudi akoi stage kamaina chagat tobono kamaina function da tobono agang ma laiba so I think our state in Manipur sida ujik indigenous community ujik akoi ujana pajana NRC ga census ki maram da so high gre adu aina khanbasi ujik indigenous people's movement of voices amadi akoi lokhat di aroi ching the wisnu tampak the wisnu ujik akoi NRC ka census is the only last weapon very seriously through proper strong mechanism exercise tawraga who are non-indigenous who are foreigners who have come from Myanmar after the disability of the Myanmar government from there koi si segregate tau di podi irang de continuous store like ni peace have si restore to bangam lo do ke the I think indigenous people of Manipur has to be very vocal and we have to stand up together to demand for this si ai thamge colony hujik lei digam se da leminary ba for indigenous people sing na matuna lemina duna Manipur da tholi birang sing si lochina ba amadi mitup sing khandok puda sab stain du lemina batangai fada ha duni yam noising a sikhana ne nazar ba first violence between Naga and Kuki in Senapati hari topic si khana ne sar ya bir panelist uza HEMCHANDRA SALAM editor ICHEL express uza bu ka kunu buzari amade uza RK Paul CHAWANG social activist uza bu ka kunu buzari amade meng tawi punum buzar bo na kono khurumjari Northeast window meaning tabiriba mayam punamakbu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani
2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani हाइबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुम सुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असी अप्लाई तोबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 centimeter की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असि तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी accommodation transportation अदुगा duty meal सु पिजगनी हाइरिबा थबक असि थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा तरेतगी हौजगनी पमरोलगिदमक्ता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी